na po wo mu ba omia wo mu de na se yina de ahudwum ne aboa ma na man for say na nya chama gwasi ntina no wadwa krom ha je se wadwa ma je se onya kra nko be ro na tade wa bontin anya party na mu na medwa party no enipa ne be ne medwa o na party ne de se MPP untimi nko ba bia obi a shareholder undi o share so mu a Akoma FM 87 na individuals bi na yes we John ba party there the party there www me film da me ma so da me ko nyina MPP church of MPP Chama Gazinti what's our call church of MPP bi ni aso bi akọ I see but FM to saying campaign e ko saying ekoye pa ade na mo de measure ekoyi no na say won so yes antwere ni ekoye a wo be hu no but some na mo kofo mo na mo ka asem na de ti hu ni say amanyosem anasa wo pese obaban ma wo say we political party de nye fancy dress ni de o de say Akoma FM 87.9 Kumasi do hwe onwuma waye enema a waye no man mu a wakra wo awreshem say ampa wo betumi anwi power but wo ko grand so a party bo twet 8 years 2 times a wo ko grand so nipa welcome say de say and this is 208 de no o de say but first no me fancy o na be last year na 8 months ago ahona kan ba ho a form no dede wo mu kakra that time you to aba na nkanye man na ye de na ma dede wo mu na enwuma na enkoso 8 months asante mamu a but ye change ya asanso ye rasanso mu ba mu a opagya wa ha kwanda wo atfat wo ye we no dede ni nyina akọ na manfo so fi say MPP kura nya kura na ene na nye domama wo ya sa na manfo bi nso agree 8 months ago na John Mahama na na o ka se fam nye no no ti na ya kwan na na nkrofo so so wa wo hwa enuama ekoyi edie pa na aka me no ti woi chema ne ma koyi sesei so fan se me no ti woi senga fese na gadum so fon na dum na generator fon me ba studio a ma power echo off enne me no ti woi wanya bi eye unya bi to watade o di ase e di ba adwuma wadwuma e koso ayen kakra so bi ka se so na no adwuma adwadifo businessmen yeah any omo ye investment yeah todo na so so mfaso bum na unya mfaso bum na those days ni enya ne de unya adentia adene sese unya wo se unya bo nya mfaso bum na unya mfaso bum a wo se ko mfaso bum sen eye kakra abana sabio wo de task kakra be bana task na na de hwe nkora na school no bible so osua dan no ohu o just wan ko school ankwa wo be de kra kan bible o titi mi fi se by on conform to ka bible mun ko school mun ka bible enoso ende no kra nyamiama ende adom adom bi me na ba ko no kan twi bible pass so so bro for the man o timi kan o kan so on twi bible nkwa na e kan on twi ni kro ntimi ntwe very good o just adom bi enne o probi na tra unya samfa so na yete nyina business man for o just samfa so bum na ni nya those days enne bi e ma but obi anso ni wo to a sabi nyankopon say sabi o so no pa adokuna mano da sumazo obewi abo obi nyankopon be kire obi a okwan odidi e ba sa chairman me sure say wow you businessman apart from free senior high school or referring o other responsibilities o ye de boa foforo di se ne se unya mfaso bum se ne wunya no no a in a way man for so so far as a result of mfaso a wunya ne bum public crowd adwuma e for crowd for crowd no better because unya mfaso bum me de mi hu ni se NDC ba power omo ye de den bebrebe ni nyina ghost names for ayi omo din afiri abampa ru so omo nya adwuma omo didi no e ha omo ghost names yeah Ghana card here by ghost names ayi omo afiri abampa ru so no masa ye ka kire wa utese wo rekora be ho sangofo no me dede ba me no wo so na pa wa ba adwuma odwuma ru atua wo ka kane wanya bi ye adwuma etidie na aka se me kodwum kotade ye ba ba form aka se me to me bufu ala gumi kan mu a e be reflect anya sa marketia na me nya no dollar ho asem na pesa o kan yo dollar no ho asem na so me yanko dollar we ye fuel asem the baby o ka ba na ho na o pa kire because you can say oh be ba djuma first no na bia dollar nda form ti minya kakra bia me sisa bebre ananye sa na ye ka no but dem so me ka kire say John Mama no so be fa dollar no
1 cedi $1 atamas euro atamas nyakopon fa de kra ezi 1 cedi $1 na meboa atamas ne gomama be free so no na koye say 4 cedis na 5 cedis 420 that time so 420 no na fu we no kra unya bi no wato chairman ni salai for how long na Ghana san like it was just a moment to be something occurred with the moment baby chairman ba ni nyina wo krom ha me ba na tambe na 2 months by ni o just a short period near 4 years ni na Ghana ni epefu ala yenya binto wasa me ba o start first time first year no if second year third year fourth year nya ni nya fu wonto and MP change of government by gas ni je binto gas shortage ya dey tesi na dum so for how long na wunya kanya dam na sabe ni ma kosoro kakra min kasa eye de o ti ase e koso enye hwe minya bi kanya edam minya efrensan gas to minya fuel etogum kam o ti ase enu mom me pese be kosoro na menya bi more than say e wo form na menya bi that time so ye ka we asem ne gamama no ntwa free education that time teacher training allowance no ntwa mu no wa ba betwam nursing training allowance no ntwa o o te Ghana for asa ye no ma reference o sabi o ti ase media senka na ye obi different kwa de free NDC mo ba kam ni problem ba joma ma ya na me di masante sembe masante mem ebe mfato enye joma ma ya no mo ba mo ka so di head channel 1 premium beba one premium was 20 that was 2012 yes na yedena 2012 wa 2016 na prof Mills no we advice Baba ka say advice no doesn't have enough say very good say the layer doctor no ba no o ma fa ma obu begu no enye do mama ya ena di capitation ebeto mo friends let's say capitation beto Ghana so asante region so ananya ono and now sounds a vice president obedi 4 years no wanti friends mekai pa okay so what ase eba ye ma wi sandi pa o yent mi sanfa na masante mem o ti ase what o kira sante nti adan na sante ye nyina so ntua ba ntia no hwe nanu edu ma mo kekete na sam wo kro krajo betima ka media fo kwa ye na ma no ese mu ye duo utimi di o mampanye atam wanya abrante na edi na atam eye o modanda timi ka me bi bepie atwa me so o manhia so enya dia ye papa ese se wo tia santema mu a ukoto aba eduma NDC because ya huru bi da don mama bitimi be gina haka kire se ye di gold kura ye kwan man ya asantefo ye ni nso ena odi kegete e bon ho samrane kegete wa ye bi na so anya nwe yesi akufado eni ba omi omo de wen yesu atimi abesi university local government university e wa Akoma dan I have already yes energy friends say university ye wie ye ba ye yi uko twede uko dobonso uko soame uko krofrom uko manso adubia uti ase yes hospital 5 hospitals ye wie different from agenda 111 the same people ye mona baso o ma panyi kufo be adi afali bai mu say both Dramama and no mampani ko fosu gusu a wo ye ho hihia na eto abatia no na abaje omo ba omo ye omo so mbeto aso ha ne be ye Dramama so ye afale alan wa mie wien wa nwie wanye wa ko ho bro yari ye ti aye nkola wa santema mu chairman alan wa mie records records bia ni wa bia ni better say Dramama nko ba me wa nwie dia wo ka so wa nwie a me no ya eno de me no ya adwen yes say me kwa still ye nwie ye wie da be akakwa ye mu gusugota ye wie at what point abeka say ye wie project say ye project yes oba describe say ye wie time ben oh the make say ye wie say ye ba commission ye commission san ya ko nti ye wie commission san ba o mi asa a continue me na me ka kiro say we are the same thing o just I said your mama I say I different bia mama mrantie
o ti ase John Mama no wo ya nkora mo nim no Debi enyasa e different maye we are questioning yes chairman Akwasinti anopay because chairman say na sorry oko MPP and for that matter I also change bia e what chairman atibia no enso so no a question chairman say if the demand from the Ashanti region 85% there mo kanwa I say aba yato any the beto no mo justify 85% na mo pen and that is that ni justify the make bubo so ye justification be bia na pe e die bia na pe hospital na you see ya me ye comfort na che no ya je bi wa Ashanti mama agenda 111 Ashanti region go ye 17 na mo ye fada ko eni si hospital o ti ase ye fada ko eni si hospital yeah right it take time yeah right you know e bi kwa 90% ye wie but the mama anwie wanwie e wa Ashanti region no e ye for na kumawu na do obawie o complete e mai ne erane ana na de kofo beja no omo de omo ntimi anwie o ti ase e ye sawua ene afari ene na do obese mu kra almost done 17 hospitals ababia district bia yes o kwa dancer so kwa efe kura kwa ko boasi east efe kura kwa kure from efe kura kwa die beja we mu nyina e ma abeka nguram ene na mu ensamtwofo munum die sese mo yebo wa oman no de ntia me ka chan se ye ya yes wa besi market enye kumase nkwa ne asanteman ho enye kumase nkwa ne asanteman kumase ekwa kopim sampa asante no ekwa kopim Akoma dan Akoma FM ekwa kotom kono enti me santasa ade wo kumase yankwa na MPP aban ya ade so atiase ene monko airport international airport obi ankofa enkania me wo park kwa so international airport muti ya mutimi nka ho asem chairman na wo ha yes excuse me we yes samtwani ai we a politician ye busa enkwa ya da etasabinom no ene wo ba wata de mi hu ye waton kama wa chairman unim yes yeah na you see when yeah make a case you must make a case everybody ma parties nyina ate won ho ase ayi de ya wo kan ya kan ho asem kuma say international airport ya kan ho asem see a commission face ni bi but you need international status no na you say but mom do baba omia emeto aso adwuma de sabe obi ani sakuta adwuma wo so onwie mo ma ye nto aso minim se do mama so ba onye because why be da chairman ade ba konso ni say ye hwere aban mampani adodan kwakufu ado aye ene de atoaba amano se yatoaba ma ba omia yatoaba de amano but si atia santimemu hana o yenyenwie yebewie no do so sisi yewia obi a wotoaba wa santimemu bia wo so ye worried masa mami ka sem nchiro amamuo planning amamuo enyama no na nipa na ye koto ma fansa bibi kura ense kuta monwie nipa na ye koto u fi se anaze binim fi se ye ntoma no e de no ba utimi ya na santema mu ade ma said aban eye toaso ntidi aban ya sha ase bia no oba obi e jale ne yamma de wonu wa sha se no wonu anwie na de abra wonu wa bedi aban ni bi da watimi amoaye wanya bi na obi de ne sabeka ne yamma ne nipa ne nko wonu ba wa be abra wonu so ye di bi ja no santema mu aya asantema abie ndi wansia wanye eden ya manako ujati ejese se bi ma ba omia 87.9 omu nenu ba bi onko fa fund ni free e ujati omu di ba wie stance se ye bi ba dwomama se dwomama o asantema mu ade na o di ba yaye o ba wie ujati market no be sie no chama ne ngofo abi se market mo na mbache e ba market mo na mbache wa market omu se usi wa market e ba no market na ba no ye ne be che no omu di ka lese adi ngofo di omu apra wie o masa ye na dis for center market omu gigi stores na omu di ama ngofo han ana MPP fo bi su obi oh se ne de Jonathan center market ono enye NDC so man chenwie musumu nya opportunity oh se yesu bi ye wi a ye be cha Ghana fo nyina na market no no chama ne ngofo no free education ku for Dubai no NDC ni bi accompany don de ne back school ya pam no kanya na udam no ya kaza ha e ya nwraga nje kodu mo mgania ye nyina ne edam enu ne fa no man papa na nye de odi beba obe chama ngofo airport no ye kono okofu plane ye so ye NDC ni ntime ngofo bi
university na yes na Akoma da no wa apply bi na yes we NDC ni de me apply say my airport de enu international men enu international ye betumi ani aye de flight international flight bi enu ati mo ni fa ko do mama ba obeyi afria international ko ma ne ma because wa who asante for no borofo ye ni to kwan se international de ba kuma se pe encrap airport no begu Akoma FM chama kwasinti yes bi na okay wani bi sam na bi na me ka che do mama de se ya tibida do mama ye different person bi akwa de se entra no hwe na papa we ya masa ba umia be bona hwepa che de se do mama ye ka se de song road ene esire mo che ye benya bi kura che no asanto regi ya 285% e de ma ba umia ene na bere chire na po ene che ni tenka na eti abontinsu for me fangodi eti ni tenka e bi na wo kan say tamakosi ntia na abuafu saa mi mfiri party nim na me go party ben afafanto ana mo fan sha ala de party pa na me party no party mi ko shia me mate se watu no badi na na mato no badi na na party no na ka utu obi badi a na nja se won ne control na che se wa bibia ma wo ma me kasam kiro so wa ye bibia ma me che se wo hu bibi wonimu na bibi na nkosi pia ara na sese o da so support ade na hu ala mu na no a wo gyan edidi o mampanyi kofo atem se nya ade papa na chama kwese baby mami ka basem wani na tem o kan say wani na tem o kan say asem no kan say wono etika de hu na no wo na mampanyi kofo nim etika o mampanyi kofo me support no independent no ko se ni ko sabi o mampanyi kofo oni am bibia ni ni to wo adwene mu no a won na adwene wo no o mampanyi kofo betime bia na no so support no there's no no keka we taba no odi wachi na ye nyina edi wachi na yakoba no ana no de wan complain ba so na hu bibi wala mu na so hu bibi wala eni obiem ekwan eni obiem ma say yenkoso yenka asam edi because ono so target ya Ashanti region say wo here ha na ofirinti ye nyina odi 85% na odi na ni to yaso se nke beto bia Maria ntoma no me ne yire ne ma me ba no kra be de ne to no ntoma no oba ne how many years 18 years obeto aba onto mama no be de wato ama onto mama na to ba umia obi abo ma ko free education wo wi school so ko to aba ma ne nana e di asem na akai no onu ne control no ye papa ne control ba bia na ko to ama na wini because abato ndie masa ba akukura pie police station ayo ma oyemu ne fi on gaza masa bro to ya to ma ba hamad ba umia mama nkasem kiro asante memu de oti ya wo hwe yira o hwe ofasio ana ndie o hwe ma o hwe ofasio ene sa bed ni nyina ya den afiri so unia ba ni kunu osika pa enso no o twese ne brother be sa hwe de ba aka ni kunu ne de ho ye bie yenso yesu na ya nyankopon de ba asase so asante ma ye de no enti na ofasio edi ofade no ene sa me hwe me ofasio nyina afiri ho o tase bu nko twa school fees bia minia enti ye ka kire asante man so omumpie 7 December enkoto abali enti adwo mama no ta asantefo hwe wo mampanyi kofo dada hwe kwa ne nkola ne de faso Kevin Taylor edi asante hene atam enti omonte Kevin Taylor nya adwuma ma oya adwuma ma ndisi masa men kasa otiga na abi wo yesam choni wo doje ana usuro na anu ye ne running mate ba de no kra no wo na jey ebegina manhia ye tufu o se akorabo ni de bi obi afi we ye kasa se panyika nkora ni di atam me bi atia akyame mu ye ka kire o se ya betumi amanage nkora no ni ye ka ansa o de ba se akorabo ni bi o fe we kire se ndis ni adwen papa wa santema ho we kire se ndis ni adwen papa wa santema hwe o mampanyi kofo efi power 208 ma hu die omoye o mampanyi kofo o go ni kro because oya sante ni ndi asante so de me ka kire ayo mai mamu pushi yen enko ba bi asante yo mai wode ne ho Akoma FM o jase hwe abrante bi se fe no hunto asa ahoto sabie do kuna sabie nyaado o timi si o mampanyi dada sabie edi na tam mitimi kan radio so eno kra de enya de ose so time enya de ose enya ya condemn enya de enya mo kamo nya mo nko da ya sante a wo ye njia eya sante ala no wani di o mampanyi dada run zatam on tiase eno bezo dabi obi ntiase kwa itimi boni din kasem me so wu kura na wo ye boni na wo ti wa meka boni na kiro me meka papa mfa ho eno ye krokro da jon o te eya sante njina
wote hwɛ ndc gamama hwɛ asantefo a 87.9 Kumasi yɛwura mess ma mo appointment a yɛwura mess nyankopɔn frɛ no ɔbɛ ɛfrɛ sɛ gamama ɛbɛto aso no oyi wɔ mu nyinaa di anaa wonim oyi wɔ mu nyinaa di bɛsɛ ebinom da so yɛ ebinom da so hold position as what I mean MMDC is nya say munyo munyina beba MMDC the key position bibi say otia gay key positions in be den bi otia gay atamese ne den bae domama ba oyi na di kojo bonsu opamo no kojo bonsu de send de no di ni media free aban na manu opamo no are you saying mami but me do su mami o free kire ya o ja kwabre opamo no so what you say abrantie yami no deputy minister opamo no because what you sentiment it is any power asante for say mo hwani mu nam to abama no o chiri asante for anyway for your chairman Kwasinti and aiding command pay economy no okay you mentioned may raise issue about fuel, inflation, exchange rate, any sign in more candidate, you know. Yeah. I'm making some profound statements Akoma FM ahead of 2016 elections. Yeah. To the expectation from Ghana for is that someone will make a profound statement about the economy. Yeah. The economy no is in a mess. You are saying say yen tuaba na mano na onfa yenko baby a wodi ye kona baby a yenam so na kwana yenam so na because any exchange rate e wo soro, yeah, inflation e wo soro, taxation e kuyen and a whole lot. You are saying that yen tuaba ma say ni pay Akoma FM Chema Kwasinti 7.9 Kumasi yen to man wan nke ento yen sanfa ma dwomama na dwomama ne de no obaye no na no de wo kan nya na ye na ye we compare ni dia figures no e clear pay na wo gene first ne no na gene ne tama dwomama ye kan we no na covid bia mayo na se wo obi agi tum se ko for the first 4 years na covid dia de bia mayo no me fancy o me no te ye bi tu kwan last 2 months because US fufu a meat fufu ni ye ton $1.99 no ene aduru $8 babia ayedin se nye covid e baye Ukraine war yi enso esa ba bi ma se o man le koyi na adwama tama na ne de no ka se da 4 point something no covid yi mu yi ye ja covid no se nke ba fo ba ye foundation o se nke ba fo ba ye guso aye ko mami ka se mkiro ene ko China o fa nneema na ba Ghana na container na gi $800 and $8,000 na ho de nyoman bibia asesa covid na be say bibia ono le time na covid bia mayo na Ukraine wo bia ni wo eso otimi amenegi na moto aba pamu ni bum o ti ase but we na se bi obia ni se wi ase enema ba bia se sign at a time otimi fiti prekosa one day friends say inflation whatever ningina reduce dabi nhye o just that time na you can inflation that time na fair education bi ani ho wa metwa hwe that time ticket training allowance o twa mo now say e form that time nursing training allowance o twa mo that time na nya kane na mo that time na nya dollar no na nya bi kura no wasesa oh that be chairman no say you see when there is a shortage yeah na ma ebo no ekoso because demand exceed me supply bia to kwan me bank ya ni asesa bia ma good yes but chairman you cannot say na dollar unya bi no asesa no de no that is not the fact fact na ne that's not the fact na ne de but the point is that we dollar aguma chairman we dollar aguma me dollar aguma but eno de dollar de we be atiminya dollar at one point in time dollar no ko na edibu ma no de na ne dollar wo form na ni obi atiminya dollar at one point in time kan te mama time na wo form no e de no timinya ma Ghana man kan bi na mi so min gabi de ne dollar akosoro no free education or hwen kola over 5 million people that's a bi mo papa ya baso
dollar no ko fansa e ko 30 asu ye sika de hwe nkola no ye sika e ma Ghana nkania e gina so e ade asem na mo kekai dollar no ko le timi e bibia o wiase dia do mama na wo fom but ye keka nyina ha to jala obegu no uja dollar na wo fom ana bi dika ka je tete nyala once obetwem na se tena allowance obetwem petrol na unya bi nto ye kan mo say e ba few e ba half few Akoma light with the doom some wo ba wata de amoamoa Akoma FM uja ene wanya nkane atimu ye adwuma ukofia Chairman, you are saying that Ghana for share economy is on Twaba. Meba min kan sa economy no me say ya hwe so nto aba no dwoma ba no e be ya $1 1 cedi ana kufo ja $1 1 cedi e den ne de ko 5.4 4.2 no na wo no na what we kura wan hwe be free education for ni bia Chairman. Chairman. Ojiase Oluma panam tioza. Kana meka no be se dollar wo fom de ho kire yan Ojiase ade lo pe bi kwato a unya bi nto Ojiase okọ habo a enema bo ekosoro Akoma FM Ojiase enti dollar no sabio papa no o se oba a wo de nhihye papa ebeto e ma dollar no a stabilize enyano ne penti joma man wo baba dollar no But there should be a signal of hope at this moment. this say joma man nyo na ye president No, make Dr. Mahmoud Bawumia. Said there should be a signal of hope. ya akonya ne mana ono so ni sisi enie oye mate sisi e kata nyina afi no pa konya uta the funny say o kan bi kran no o kan bi na president na sound so kokoya asem kan ho again abeka wose mo fa kunya ne ntomi nsam na me nia dwoma ama na me ne pra kunya ne de be ye fa better than dwoma ama etu ni ntum say ba o me ye fa better than dwoma ama e no tia na send sika kwa burukire mo me hwe ye asante man ya hunu bi pen Ghana man ya hunu bi pen e na da nkontompo na tonkura adwunim. Chairman, one thing I know na me ne metiefu di hu nkomo eye enra Ampani na nado danko Akufo-Addo a commission flower pot interchange. Yes. Pictures no kama. Yeah, there from 2018 budget. Any share boss am interchange. Ayi the flower pot ni. Yeah. Akoma FM Any share so am interchange bo. Along the line na 4 be kan ho. Edano ana ye bo so am interchange din no. Near bo other interchanges ediwom ena enei yabo ya bewie tamale dia bewie flower pot ya bewie other projects enti Chairman me bi so edu amanfo so ane akaya no yeah ena mana no pay na de otie me bia bi obeka say but edu amanfo so ane akaya no ye fa ni nyina compare pokuase dia besen ko flyover and the flower pot the abesinko tema high motorway the abesinko na yesi entu no bumu yi na ye de afi na ye kekan ye ho a Chairman me convinced am person me catch on say oban eba power woman does 16 regions hwe say ye baaye near water regions yet me create 6 regions account system ni na e adwuma na de beko nti se me beka se me interchange e wa ha na ma me wie bi na ma be wie university a the same development Akoma FM se me ka se me interchange wa ha na me wie bi na ma ye hospital 5 a the same na no nya hwamodi tobo abambie ni obetima na de ye che national cake a untimi ka se votalians omo a omo so ye Ghana for untimi ka se bro omo so ye Ghana for untimi ka se north it se ma beka nyoma be 10 na matima yemu 8 and 7 na mu 3 me yie ya the same am continuation I will do it and no ye bon dawuri se mo mfa aban man because the air starting swami ye jaya ni yantimi an continue na aban ni power ebefu aburo ni atoko ndc onye enye bo apaye man sheda se mumfa sa nyama we nyina mehye to na mumfa no nye campaign se ya be sha si ntimo ma ye nkwa e bia sa na wo dwene ye de nya sa na ye dwene no
ye de ne ye because way back 2017 me ba de ne hia November 15 2017 enam di kaka se ni kuma se nkwa na ya Asante region enti se asati intelligence ye nwie na ye de agenda 111 akoba bi ne akowie obi na mfuturo mu a be Yesu baaye Nyankopon bo ekeke ne wiase ohunu kota ada ne akoma ne kota the same development but see ye be ka se ye kumasi township no nkwa de ho de me fa class me bai sa idea no nti do be ka ono so be raise phase 2 yes enye obe raise phase 2 of KGT uni jama you know formula for anopai say obi free from na ba be otwa bode kakra wa tu banche oba beton ode be race course na obekọ ken kan nso a ode kakra fa central market no de bia from na okọ de onu oyebroni wa adwuma onu nso ye phase 2 so no eno nso ya another pointer mode campaign say yema monto aso na munwi eno nso mfama ye e wo se ka by now nka ye wie kra ma ema wo mu didwa nka enya de nka e wo se nka ye de ma ye menua aban bia wo ni policies wo de baba bi time o person starting aguma okay we oba ye no ebia na nadwe pa hwe education center ubia wo ne de enye market nko any development it's just about any me fansa me come no through inconveniences because I go through inconvenience obi tu na nkwa so onyi me ba na dwa no okwanya obetimi di nyama ba beton okwan enya na mo ye kwan ya no ma ye kwan no ma ya tena ye sika baby enu ti ye wie kwan no eni aba market eni egutu ni enwie eni esemo me continuation ni ba omi am fa ma wie ena me ka cho se ba omi antimi anwie a ni eni ho a don mama ba onye because I was anti-mem ya hunu bi benja o ka kan so be di watam enu tia ye say Asante sorry no mto aba mfama man o ye asante no sa no a dabi yeni dabi anya Asante tribalistic obi a wotia ha bia na wo Asante ne ani mo ya ye too tribalistic Asante ni manjia oba ye ni enu amusirimfo ni anwrafo ne to aha ufiri ball ga Burkina kwa ne be wo ha na atana wo ya Asante ni ye nyina ya Asante for na me de shepa wo for na ni nzongo babi obefiri wo babi ya nkenkiri zongo ya mpene ye nyina titifiem me na odi mami achi me mami be go for odi mami ye fa na lasa okay sama no de for na ye case study for na bezo boy o de for na ye case study say ye hwe so nto aba mfama MPP a for na e constituency yeah ede na obetimi ede aye case study ama yen say these are 1 2 3 4 things away from na enu ntino me se me ko campaign akwa campaign of formula constituency a odon sabe point sa ne ma no se formula for hwe so mfa ntroba me dia make a friend number on ka jen on friend okay formula dia ntia make say o mo nto aba ma MPP pa and say me hu aban wa ba wa development wo Akoma FM 87.9 Kumasi ye ne odi ne ye oboase mines ene ye japade ye wo Asante Mamu a NDC fo be gu no e di magalam sefo MPP ba power no obi mines na ba mena mentiase o ka so be gu ndem mines ni gu NDC egu yi ade ya no mo ye egu like be ko no that one muntu ntua ya gu mines ya magalam sefo no o mo ye mo adwuma MPP ba power o so obesa nyane oboase egie ye wura o te kokoso de to aban nanim ene egie no e function ye fa workers ni bi enye nyina kwa na o ma fa bi o mo ye adwuma kania boa no mo aban fa kwa bi so ete o mo so kakra o ti ate enema tax aban fa kwa bi so ete o mo kwase aye nya ni oboase mines no the day achievement ben e chen oboase mines ye pega ma me ka sem jo so nim ai event school akokete Nicole masa ko hwa dan ya MPP aban adwagu ko asade bedi ako eno so akokare o jaje ko hwa adan ya MPP aban adwagu ko formna mass ko hwa aban a school dan ya aban we adwagu ko ai afense oboase setek so what is high school ni dida ko hwa adan ya aban we adwagu oboase sikesi the same thing ko ni wodi biase the same thing ko bogisa anwo ko hwa adwuma keti hamo ojaguo minu ka say formula ni ani kota ba ko pe ene o ma panyi kufo ne be ye formula Hamadia Junction e ko school no abawe ba na minim se mi ko street gum ko hwa e kwanya wa ukura wetim minim se na kwa ye hu kota da
ye hu say ya drains da ye nyina ye dan na ye duadua modo a e wokro ntu hu street bia na e wokro enne me no so ko de kohwe don't pass it town de na MPP aban ene NDC be ye atames time omukabo MPP ye bi wanwie na atames beto aso kohwe new start akwanya MPP aban eye kohwe kuro ba ko e fa na hinsan almost done adokwai almost done maduma omukuso chiaboso akokare PU obi kura be ye Rollins almighty people of watimi anya sa akwa no ene ya guso what dan the vivi ene ya ko tum kohwe akokan fikire abadom adumalu akiase ekwan ni nyina yeye patako yo so yeye yeho jeep machines na ba kwa ye hunu ba bia de because ekwan bia wo komo bia for constituency bia yeye nkamu hi drip no mi na ka kiro because akwan ni nyina wo ye akaye nkuro nketwa ba miensa dura eno kwa no omukuso omu ye drains the give them na MPP aban enye mas adanse. Okay chairman, me have 2 minutes to wrap up. Eti Jamaica nyina ne say emnantie na enne ya fe menzo na ye Kyerematen akwa ba ko ese fe kwa me sheda me de kan sheda mu kan cheddar oh na no be ready president of Ghana adentina wo kan sa da bi Ghana I mean kan jo o yes sir I mean come so to come to me now o ka so ye dey be president na wa wunya nsam no mimi nya nsam no abrante no be ready president of Ghana aba wo yo be ready no mini ai amanfo bi enkora bi atu adi akire mami kasam kiro mami enfa politics ni that is not fair comment me da bi me dey stand me kan no me amanyoni mamu mi enfa aye first Ghana no ankoto nteo ni enra la ntapato be ready uni president ala huni ani party na kwa NDC MPP the next 50 years be NDC na NPP the MPP mum far better than NDC as a pana make kiro nti cheddar ne dabi NDC for na mo pa nyewu ala Kyerematen aba kodo Kyerematen mami ka Kyerematen no oye no wan ka se woni so efe na mo na ni wose mo ni na ni ni ye na election wan go bi ne yeto no wa report asemo ni na ni ni ye wan ni na ni onu na ni ho ani ni ye na gene nse power no egua nkurim nti esiwa 4 years ya na ye ma oba no obefa ensu kura di gua kurim a 2 weeks beba na so ate nti eso hunu nipa ye o jala na hunu nipa ye wa hunu nipa ye enye obia na abo ne gumbe je ni ko abo gumbe politics e ka ho me gumbe ka politics me ba e ka politics ho politics nya dada basemu nse wo kra no wasofa gumbe dada basem chama kra so wasofa gumbe masofa gumbe nanso min kase bi party no bi je chedi akote party abese no o ye shareholder bi ye shareholder eni ye nyina ya bie ni ye nam eni ye ko na se bi be shares na bank na ku dabi asem to a e nipa na eka ente be dem odi me fa se bi nya example na yire ala ye MPP nipa no hu ne yire wo mu da hu se ne yire mpo ye koto na ba ama ne yire ba bi da ma me no obu no pa eye den na afedia wo tie sie akire gigigigi na se ni kunu pe president ba ma me kasa mchire oba be first eye NDC oba be first NDC fo adwena omudi a mu se o mra santemam a no no ba santibu so no enkofom na NDC no etimi nwini power but he's all over Alan is all over the country he from the party office wo the chairman crowd uko uniform na crowd MPP pull agent also independent the chairman uko movement any political the chairman uko uniform na no o ya MPP pull agent on to abama no o just mama ya bazo kanze mi kanze ma chiro ba Alan ne dia ne woni ne chairman ne ko chairman ko uniform na on to abama no be na me ka chiro pull agent ko ahwe onya bi ho o just mama mi anso so sa ne ma wo e wo form na mama mi anso so da banyosem no eye da ki ho say ya di agro bi na say bi MPP ko position na me bi ko mu kwan eye abeka so me kwan eye abeka agada 111 abeka muram because the mama no ono onko mabiemu tell me that say onko mabiem ne akobu akonta baba umia de oba na anye ya ye beba me abu na konta the mama de opa afa baby ay nyina hini bo side ono peso be wo do konta do munya nso a ewiase nyina wo ma wie ya mpreso na mpreso kena me da ya menka ho